Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Yang kami hormati, insyaallah Allah muliakan Sahibul Hajat Bapak Sidik beserta Ibu. Yang kami hormati, insyaallah Allah muliakan Bapak Besan, yaitu Bapak Sakuli beserta Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama setempat, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selamat berbahagia kedua mempelai Neng Ayu dan Mas Aji dengan ucapan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat dan pengikutnya, muslimin muslimat, mukminin mukminat hingga akhir zaman, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Baikkah saudara pengantin, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagja anaking jimat awaking pasini patali janji ngajadi suami istri duriat ulah rek pegat Neng Ayu salamet dunia akhirat. Bismillah ngawitan nyawe kasadaya nu sarumping nyuk dulu kalur duka pungkur dulur mapai tapak nu baheula niti wanci nu mistari ninggang mangsana utama dirakit dangding pepeling direka-reka kubasa mugi Gusti nang tayungan ka urang sadaya pangantenan rerendengan muka saep rejeng gelis mata tingah ningalina dedeh teuing duh anaki putra ibu sareng bapa mugia sing bahagia sing salabar tarawekal. Neng Ayu, Mas Aji, suksesnya rumah tangga, Ibu ya, selamatnya rumah tangga, harus sabar, ikhlas menjalani kehidupan. Maafkan Aji kalau punya salah, begitu juga sebaliknya kalau Neng Ayu punya salah, maafkan oleh Aji. Lari kepada Allah. Ya karena
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Semoga rumah tangga Ananda selamat bahagia. Baiti jannati kata Rasulullah, rumahku adalah surgaku. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasep sebagai pemimpin Mas Aji, tanggung jawab lahir batin, bagjana jeung cilakana, ujang pisan nu nanggungna. Istri teh kedah dibina Kasep, bina di bidang agama, didik salat jeung ngajina, sangkan jadi istri mulia. Geting tiasa jaga diri Neng Ayu, kumaha istri sajati, wanita anu hakiki, Bapak ngambil nu sumujud ka salaki, sabar berang peting bakti gelis nanti Bu sanajan nepi ka mati. Dulu yuk bismillahirrahmanirrahim. Lagi yuk bismillahirrahmanirrahim. Kun aur duit nadi aur anak di aur duit nadi aur mudah-mudahan sing subur ya. Ya ini berdiri belum. Payungnya ditutup aja Neng, payungnya ditutup. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan selesainya saya pengantin, mudah-mudahan rizkinya yang disedekahkan diganti oleh Allah yang lebih banyak. Sehat selalu pengantinnya, panjang umur, panjang jodoh sampai jannah. Sehat selalu, bahagia, diberikan keturunan anak soleh-solehah. Rizkinya besar, bisa ke Mekah, bisa haji umroh bersama orang tua dan mertua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.